Video a press conference eku ahodo bi akeka won ho abom na efa Nyinahin Bauxite esese wonumutu nanso bibi asankra wiem parliament enyanji ntum se dwumadie no befrase nti wonum akasa kyerɛkyerɛ niema pii ehaw a edebeba wabra wonum emfiri dwumadie yase. Na bra press conference no koso no opanyina wakasae opanini ya kokyerɛkyerɛ mu sɛ Asante Bauxite Limited mpanyimfo ma won kwan ma wo free dwumadie no ase a mfaso pii na de bebrega na man nyina nti yentie de wo kan wo press conference na se asɛm yɛ tietietia ye nyame odoma ko akyɛde a ode akyɛyɛ wo Nyinahin no yɛti Nyinahin Bauxite ho asɛm no nyɛ ne ba Omo yedek no start here omo church on ye frɛ abrante ba kompo no de se papa na oba Asante deputy something the former MPN ye ne didi nkomo bepre na esiku esuhya yeta no o se de ye na ye enti mo na munnim the quantum of bauxite e wo form ho mo se edo so pa e na bauxite no so e ya ahodo mi ensa e na wo Ghana ha awaso de ne yetu ye kura na ma me ya ba ya abepemane e na we so de ya ka eda ho ye ne ye elementary geography ni ya keka kire wo na bre na du se ye de yedi e na company e se ye ototon na de enso no so bibia ya na ye de eye enti yenuanom bi nso akeka won nia adesua wo mosua niema ndia wo mo wahwe nkrata ani mu ahu se efata akoduru se parliament no kra aduru ho ya faare na yeyi abeto for parliament na ne oye ohwe the business for a particular city no dia ba ense bia so tieno na yesre you need to yeni agyan stress ya no ya na de beka yesre mo yenso yedidi eye mo mwie kwan na mo faase no ye de ye mo aye minimum kase ni wo hwe fonu ye na awani a obehunu se ya sala ya ka hu se de who's nest ya ye mpete 13 year old no aye who nest ye pe ye ni aye senior citizen ti ye kase ye mebo asokra me mintimi ndo ne mmom se me wo faase ne kɔ na wonya aduane di a me nso me da amani be dey ebekum ena de saa Asante Bauxite Limited for yi kikan omo betu omo tua ahodenfo no ye hya ase no no nipa no se ye fa wa ha emu adu wo twede ombeye ye ne a ye tete bro no so ho said the almost benye bibia ye edi because he to heya enya de awa odo banche ho obiti ma ye dey ado iti obefa wo we dey sa asempa because ebo wa obekọ na adwuma bi wo ho nipa na ye nenam ho no ye ma obi enye bi eno da nche ne a ye cha aban gina 30%. Ghana ya titi contract ni bi kra bi o kra na aban de 10% na ontimi we dey unim tu. So now so na commode wo nya hwe o komani bi de nkwara kakra bi nya eduma yi tinaja e de ai amoase na amosa bi so na ya gene sa we de ye ne ayi ne ano almost 30%. Ya say 10% ato ho a say wo ya bibi be say bibi beto tima na ye de asiesie enti we nya de a obi nko a na e be fa ni nyina akodie eno da nche ne a me de o ma sa te fanda eno de edi beboaboa ho se hia school dan ya fund no ye ni nyina na ye discount 3% na edigum enti se mpasa so na school da so apa enya afi na school da no so apa ni nyina so apa na dan of kwa ho se udu ba bi na mpanifo bi cross esre toilet it is your development e bi o ha se yakoye ya ye toilet ni bi ama wo na wo so enye toilet ni toilet ye de kan ye ni ana ne boy ade ne fe na tonko ne de ye ya ye no papa so wona mo kra wutim fufuto di hospitals schools no mu di bia ya ama ye 80 ye be di bi me di bi eno da nche ne a wo mo se ye metu nete ye no entwoma kokko kama no
ye metu emfamfro suhyen enkwa abrochire ye noa so wa ha amana koduru ba bia wodi ye adwuma aye dey eyi nano de minua ye ya enya asem ketwa ba bia omo beye no na wo hwe bauxite na ne ye wo sa abro no ya ye bosu nyinahin de ye ka nyinahin na enya asase ketwa da ho ade no ekuro kese pa na ye bechichi wo ho adwumayefo we so obi akọ ayi tema ayi village ho na wa obehu de making eno kra ya kitu abi no ukwa wo se ye kuromua na ya chechire eti refinery ni de na che se ye kuromua obi ye garden boy obenya adwuma wo ho obi epe ochima ya obenya adwuma wo ho ye nkokora yi kra se oba bi ko e de anka akọ ne na ma obi beto ama ono so de emfaso ni bi abafia ma wonya bi edi eti yesre sa we nu kra na ehemu no ena etwa ye yi kra se na se yinu anu ma so mbe ye sa de wo ho dia na ye ya na bibi fire so de nta ye ni abre no kakra no ye ni abre kakra because ade no ya hwe ni ya ye ti mamu ye hu se nka wo wade miensa ka de so pa no ene ye boabo anketo anu nyina no ne ye de aye de abeka sa na nyame bo na de ensuo subin ofi entimenti ni mebom ono na be kwa akobo odem na woda be bom dia ene esa na wo ma ti ho ni nyina be yira fa wo mo nti nketo ara na ekobo kesi mu wede de ati ye na ye wi aye koye refinery no wo awaso na ye de kakraka ni nyina ya soa e de eno kra se ya komu nti yesrewo se company no a aban nim diefo ahwe ni nkrata mu nyina amgi atum se eye ama ye de koto parliament anim no parliament de wo bo na mane a wo faare a te se wo no obi twima so no wa faare na ye mfre case no kura na yakase wadi fo anase wa anifo we de ye mfre ana yakase hyase ye adwuma so eno de ba mu di a wanhwe yi a na se ekoni se ya na kina yehu se obi fufuro bi ne nam ho a na on de ye den so ena ya na de akinye ene tuntun yi hia sa de no bi de wo mo a krachefo no abanji wo mu di wo mo nwoma wo mu tiri nyame abo wo mu tipa amomo ahwe mu no mo yin krata ani mfiri de mo meto parliament na parliament kan yeye no be 10 minutes ade yeye na ye wi no mo so ahyase na obi a ope bre bi aboro ono so kwa wanya baade ni bia ye den aye enti nipa na ye be fa wo mo ho ebeboa ansana emfaso twitwiri dia ebe baade ni mo na se ye eyi na sa plant na ade na be firi mu aba obi epebi anane no de aye ne da ase okwa obeto ene no so de yetimi e process ni bebere gu wo kra de wo form na sa no eno de ehwe ni yi aneda so wo ho aye de ye ton nkakrakra enti enu ne hia ye first de aye kan ye na no mso wo mo wore fan ni bi won kran nti ye hu document ni bi me ba kra me ye kam de bi be kire ko ye ko me hwe bi na say na ye be tu ni ha na case kakra wo de be fura konkran asa akotre refinery titi ho de bi kitu abi no mu no nene ade na wonye no wo ho no me ho no nye kuru kese na yenkoye nim ena Asante Bauxite Limited fui a capture o ma de no so ene mom keka nyina om se asase no so ye bebo ho ba ti se ye ne a wo ba bia galamsi na ye yi no wona mo anyame ena ane ne nam it is ade ade se wo sha ase to methods for dwum no near am God to be because in so to wo yamfum so na wo petira ye hu okiri kwan bi anuanom ntie no na ye frɛ we ayi titi dia ono ne pen ehunu se papa we ene na adwuma ye fuwe wo ma adwuma kuye o mati wo mbeti ma yes adwuma we no wo mo na wo ma frɛ wo mo age wo mo nkrata ene wo ma hwe mu anu mo hu se ampa we die ye de kire parliament a eye de eye parliament 9
Parliament 8, Parliament 8, Parliament 9. And also, you hear your first rise now. Omukoba, kukuru, but you and you say 4 years near 22 years near Koya and I buy. Yes, so Muna Mumway. Ubian trouble for a bema or mbufu. Ubian trouble for a back can warm. A moment who say a common a day. Yeah. Nanka, you be sheer be one. Now, it's a I don't know a kind of Madame Masson and Musi my inky cool mono. BBI, Nayin and I said, and you didn't afraid. Now, what dear Nuni, Nasa de Monimu, I come coming. Yes, Remo, Mummy and I am Pibum. Na Asante Bauxite Limited for. One more can rap, seeing Iowa. In San Edition Kuno, and one a day, yet it's here. Each year, there must be some mobile. Young common way. I hear Pack TV, the pride of Africa. But more than so subscriber, no one like ya share. Love is a beautiful thing. Indeed, love is a beautiful thing. And he makes all things beautiful in his time. Are you set for your marriage? Need intriguing, wonderful, memorable, quality pictures and videos? Then, Pack Media Production is your #1 stop point. Pack Media Production is at a Doom behind the rural police station, or call us on 0545 040001. 0545 040001. Come for your quality pictures and videos at an affordable price. The pride of Africa is Pack TV. We're the best. Pack TV, the pride of Africa. Whoop baby ada ajwa home. I feel home away from home. Any Nana Joy Hotel, your #1 stop point. Ubefi ya bekono na wo de serie na eko ye krokro nipa ye ginipa fe wo so. It was serene environment, free Wi-Fi. It was standby generator. Ya hojie ayasronko. Na your rooms no so die exquisite. Nana Joy Hotel, Wajachi and Papa off Lake Road, Busumchi District. Bibia bi wo ha, your conference wo ha, your restaurant wo hanom, security wo hanom. With me a fry one who true for you so 030-3966-954 0244-374182. Come and experience home away from home. My name is Abdallah Elham from Tamale. I would encourage all of you to watch Pack TV. You see, it is educative, they bring out your culture, a whole lot of things. I mean, actual facts. You watch Pack TV. Pack TV, the pride of Africa. Pack TV, the pride of Africa. Pack TV, pride of Africa. Pack TV, pride of Africa. Best news and entertainment, culture and sports. Kiddies hour and documentary. Pack TV, the pride of Africa. We are the pride of Africa. We give you all that you need. Pack TV, Pack TV, the pride of Africa.